yakurushije cyane Cedro. ati ni foul ni kosa bamukoreye nibyo. Penalty n'undi igiye guterwa na Kizigenza Mehdi Taremi utayizamu ikipe FC Porto. Utayizamu ikipe FC Porto. Nibyo kabisa, Luke Shaw na John Stones. Nibyo. Katreme rero penalty igiye guterwa na rutayizamu ikipe ya FC Porto Mehdi Taremi umunya Iran. Araba nagitsinda arabanganyije na Bukayo Saka. Ari nako mukanya match nirangira turi buze kukurikira makuru mu Kinyarwanda mbere yuko ba Faustin binjiramo n'abanonde n'abawasiri. Harahita hajyamo amakuru mbona uwo bita Nyirasabimana Eugenie ameze neza ari tayari rwose. Makuru asigaye ameze neza rwose. Yego Mehdi Taremi agiye gutera penalty spot kick from a 12 yard. Reka turebe a 12 yard kick ni Mehdi Taremi akabari rutayizamu wa FC Porto ari kureba umunyezamu Jordan Pickford arihaga. Reka turebe Jordan Pickford ni barayivanamo. Reka turebe Mehdi Taremi agiye Taremi shot goal. Taremi avuga ati nduri rutayizamu ikipe FC Porto muri Portugal ndabizi mwadutsinze nibyo ariko reka nerekamo igitego cy'impozamarira. Mehdi Taremi aterekamo igitego cya kabiri ikipe y'u Iran ibitego bibiri Ubwongereza 6. East African University Rwanda, the fountain of knowledge and character. Ari nako match itirangira Abongereza na Iran match ikaba irangiye ari ibitego bya Irani 2-6 by'Abongereza. Tubibutsa ko iyi ari imikino mu itsinda rya kabiri. Match iri buze gukinwa muri indi tsinda iraza gukinwa isa 3 z'ijoro irahuza Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Wales. Ni ibitego ku ruhande rwa ikipe y'Abongereza byagiye bitsindwa n'abasore batandukanye barimo ba Jude Bellingham, Bukayo Saka, Raheem Sterling na Bukayo Saka waje guterekamo ibitego 2, Marcus Rashford ndetse na Jack Grealish. Mu gihe ku ruhande rwa ikipe ya Iran ari ibitego 2 byatsinzwe n'umusore bita Taremi rutayizamu ikipe ya FC Porto. Nikeza Cedro ni Mucyo Anta. Twe tuzasubira ku munsi w'ejo mukanya n'amakuru ku y'Ikinyarwanda na Eugenie ndetse na Asmani abandi batandukanye dore ko tuba tubafite ari benshi.